Lucifer ili ti pali anđeo negdje se poistovećuje sa Satanom, što svakako nije. Na latinskom Lucifer znači onaj koji donosi svetlost i u početku je bio upoređen sa Venerom, zvezdom Danicom. Lucifer predstavlja ponosnog anđela što ga je koštalo neba i raja. Pao je i postao je demon. Lucifer počeva uglavnom na legendi i poetskoj književnosti, kao što je u delima Dantea i John Miltona. Po Jeremiji u latinskoj verziji Biblije, Lucifer je označen kao vođa palih anđela. Njegova pobuna protiv Boga zbog greha ponosa prouzrokovala je da i on i njegovi sledbenici budu zbačeni sa neba. Pali anđeli su izgubili svoju lepotu i moć i postali su demoni. Lucifer je dobio najviše pažnje u hrišćanstvu. U ranom periodu hrišćanstva ime Lucifer se ponekad povezivalo sa Hristom, kao donosiocem svetlosti. Otac Origen, rane hrišćanske crkve koji je živeo u 2. i 3. veku, prvi je poistovetio Lucifera i Satana. Kasnije i sveti Augustin je prihvatio ovo poistovjećivanje sa Satanom. U srednjem veku i Lucifer i Satana su korišćeni kao imena za đavola. Lucifer se poistovjećivao sa đavolom i pre i posle svog pada. U demonskoj hijerarhiji Lucifer je zapovednik pakla i u rangu je odmah ispod Satane, kao jedan od njegovih generala. Kada se priziva, pojavljuje se kao prelepo dete. Smatra se da Lucifer vlada nad Evropljanima i Azijom. U 19. veku Leo Taksil, Francuz koji je bio poznat po okultnim prevarama, izvršio je prevaru da je slobodna masonerija povezana sa Luciferom, mišljenje koji i danas traje. Neki savremeni okultisti i satanisti vide Lucifera kao arhanđela svetlosti, koji će se inkarnirati u čoveka u posljednja vremena radi prosvjetljenja i iskupljenja.